Dugo se nije znalo kako su Romi stigli u Evropu. Nisu imali pisanu istoriju, ali imali su jezik iz kog se moglo naučiti mnogo o njihovom putovanju. Menjao se kako su prolazili kroz različite zemlje. Na primer, u njemu ima puno jermenskih i grčkih reči. Tako znamo da su se Romi u tim zemljama duže zadržali. Romski jezik priča nam priču o iskustvu naroda koji je vekovima lutao svetom. Bežeći od progona, raspet između potrebe da sačuva svoje i da prihvati tuđe. Kako bi za uzvrat bio prihvaćen od drugih i najzad našao svoje mesto pod suncem.